Ayan, si Siwit. Part 4. Benjandan from Kabayan. Awan linukmaa un ka ay ayama intarok ka ama sisiwit na ata nung kanuog ko mangyo togayan na imayo isunga amaan nyo sa toon sisiwit ko. Sisiwit, oh sisiwit ko. No lumawa burun-burun ko. Sumura noon. Ikaw di sukbot na nangitlog siya maam-amaan siya no yun yung maam-am mo magpakada kayo tapno mau kumanyo sa toong sisiwit ko. Sisiwit, oh sisiwit ko. No lumawaan burun-burun ko. Sumura noo gumanyo ako dinampaa mo may sabay sisiwit oh sisiwit ko no lumawaan burun-burun ko sumura noo gumanyo ako dinampaa mo talupay sisiwit oh sisiwit ko no lumawaan burun-burun ko sumura noo gumanyo ako dinampaa mo sound check. Lungay ban, oh lungay ban, lungay ban, inakmuan
Wow! There you have it, ladies and gentlemen. Grabe, bonggang-bongga palang Bendian dance. That's an awesome presentation. Yan, napagod na tayo. Pero it was a grateful first one. Wow, there you have it. Thank you very much to Banyan Musicians Group.